Kalatibiyag! Naimbag nga oras yung amin pabagayam! Hit ita! At to'y timay sapay apakasaritan ang maitampok dito'y programa tayo! Kalatibiyag! Day dagat nga may tawan kwartayo, Joan. Day tala may bumulbulod iti bagas ti aramidam. Sika nga minti amok ama kaitid kanyak iti ka sa pulak, Marinena. Di kagdanag, bayadak to inton agsweldo nila kay ko. O sige, pabuludan ka. Ang bayadam ha. Sukatam. Wan, O sige, kwarta langan ti pabulod ko kan ka. Tas ikan ti gumatang. Ngamin, espesyal ti bagas mi. Naimas abagas. Amangan ngamin nusukatam to lang iti naangot abagas. ha? Mabit lang ha. Tainak mangala iti kwarta abuludam. Ay, jakla ko makayat ti umasidag kin ni Marinena, lakay. Ngamawan mat ngamin sa bali apagutangak iti kwarta. Naimbag no di na ka pinagsasawan iti nasakit. Jak maguston ti panagsasauna. Ngam sana balay. Tinaskan kat pinabuludan na. Kalatibiyag, bakit? Lakay. Agan-anos tayo. Tanakurapay tayo ket ngarod. Bayam, tayo to nagsweldo Bayadam to adagos ni Nena. Tapno awan may bagbagana. Apalak ida lakay. Ngamin, bimak nang da nga awan rigrigat da. Kalatibiyag, bakit? Agasam ngay ngamin, tinabak ni Marinena ititinayaan na ide. Milyon-milyon a kwarta. Kalatibiyag ako nada, bakit? Adda swerte, adda malas. Anya nga ta, no inakmat agtaya lakay. No para kanyak, sana dakas day ta, bakit? Basta lakit di mo ipanamin di tati kwartam. Tirigat na, gapo iti ayat mo ama katsamba, ipan mo aminan di tati kwartam. Lakay. Maditi kasta, bakit? Saan anasayaat? Ay, Tigid di aramidem, ang trabaho ta iti husto. Tamay mayat matlaang no nagbannugan ta ti kwartata, bakit? Ay na, swerte talaga da nena. Anya Joan. Agasam, nagdakkel itan ti balay da. Kat nagpintas pa ay. un nga rod nana. Ay nagpipintas amin dagiti kawas dagiti anak da. Naagpapan kada ko adang agasawa. Kendo apay tilugan da. Jeep pa pang pasada. Kanda dapay wanda. Un nga rod nana. Ken kompleto dan di appliances. Awan ita ti parikot ni Marinena. Awan si kaman ti ado ti kwarta na. An-anwam pay nga iti ado a kwarta no di mo igatang iti appliances. No ide, kapadpadak la ida. A noodles ti sidsidaon da. Ngam ita, kanayonan a karne ti sidsidaon da. Kasta la ti biyaga, Joan. No daduma, ti pobre bumaknang. Ti baknang pumubre. Siyak nga tanana. Bumaknangak nga tama. Ay na, no siyak. Jakon tarigagayan dayta. Basta para kanyak, agtrabaho iti husto. Tapno da kwartak. Trabaho aligal. Jakon tarigagayan ti ado a kwartak. Ha? No nalaka ti pananggunod mo iti kinabak ng mo. Mabiit mo't amapukaw. Anya? Wan, iso amay mayat matlaeng no nagrigatam ti sanikwam. Tamanayunan to. Kasta ka day, nana? Wan, iso adi mon apalan ni Nena. Gaputakala tabimak nang da. Imbag da pay. Ay, jakla apalan ni Nena. Ngamen, sipod bimak nang da. Limas tugan, mata pobren. Akas lasaan ang nagkapo itirigat. Wan nga rod, nana. Kat no saan da nga amo ti pampamay anda iti kinabak nang da. Mabiit matlaeng ama ibos dayta. Sige laeng friends, mangan tayo. Ado ti makan. Dili maganda
talaga kayong girlfriend. Talaga kaya mabaknang kayo. Nagdakal na di bala yun. Kastala ti biyag, Jenny. Pobre akid eh. Ang amita, baknang akon. Da kami ka lang tigagayam mo nga inimbitaram. Dagiti nga ikaruba. Ay, bayan nyo dagita agraraman akarubak. Saan nga isudat tinaskan? No di kat da kayo agagayam ko. Ngamin, agpapada tayo abaknang. Si Kamat. Pati ko mo da dagiti ikaruba. Wento no addan tumatda. Sika, di mo ni kabilangan dagiti karuba. Ay, bayam dagit agraraman akarubak. Awan ti uray anya nga ipadigok kadakwada. No addaman matda, i-take out yung amin. Ay, Pablo, addan sakit di parte, di tabalayaw. Uningag paiso, pare Pablo. Nagado ti tao Ay, katuan mat Adak, ta gumatangak lang iti ado a soft drink na nadunata. Ay, katuan sige. Awan ti uray may sa akaaruba nga inimbitarak, tamang ibaba indalaan. Anya? Kano pasig abak nang dagiti sanga ilimi ita. Kastaya, pare. Kasangay tay burida nga anak yo, saan ka di? Iso day jay tay inanak mi kini bakit ko iti bunyag. Ay, wan, nanyag peso. Adagi natang ni bakit ko arigalo. Saanan pare? Ited mo iti anak mo. Saan nakasapulan ti anak ko ti regalo yo. Tadaaminin kan ko na klase ti agkakapintas akawas. Wenno ay ayam. Agraman sapatos wenno bag. Ado ti arwatan na. Nagbalin kayo matan alastog. Manipod bimak nang kayo, Pablo. Agasem day ta pa nagsasaom ita kan ni kumpare mamatyaw. Kaslawan tinagkadkadwan nyo Ne, aguray kayo man na nadunata. Dakas ka di ti mangibagay itipod no. Malas ti ugali yun nasa nga pamilya. Sipod bimak nang kayaw. Ay, sa bagay. Kastala ti biyag. Adda dagiti bimak nang anapakong babalata. Nga madamot dagiti bimak nang anakalas-lastugan. Bayam latan no kasta ti panagsasaon ni Pablo. Tatalaga alim mastugdan asa nga pamilya. Akaslasan daan naggapo iti kinakurapay. Nagsakit mo timbagana kan ka, lakay? Gapo tabak nang dan? Iparupa da, asaan da kaya ti irigalok iti anak da? Idin to ta ide, kat maditirik na da, no kas nga awan irigalok iti anak da, no Christmas, kan no birthday na. Bimak nang dangarudan. Ay, sabali dan talaga. Ang aman niya kumangay. Awan mati mapukaw ka dati Nga oray nagbaliw dan. Tinaskan, agbalin tayo lataan na pakumbaba sa nga pamilya. Bakit? Una? Oray nakurapay tayo laeng. Tawan mati pakadildilawan tayo. Saan tayo ama uyaw? Ay, nalakay! Naragsaka kita. Taday talang agpaspasyar ter aramidan tayo. Kasi ta, mapantayo ije Boracay. Agbakasyon tayo ijay. Ay, katuan mat Ag-relax tayo man mat. Makitak matlangan ti Boracay. Uray sak. Ay na, nagmayat gayan tibiyag tibak ng anya. Nakaragragsakak at talaga lakay. Kastala tibiyag bakit? No, hindi katawan kwarta tayo. Ado itan. Iso ang makapantayo iti sa dino man akayat tayo apapanan. Lakay, apay nga ita kalaang. Naggapwam. Nakisugalak man. Anya? Naabakak. Ado a kwarta tinaabak kanya. Ala, sana balen. Ado, ti kwarta tayo. Sana basta maibos. Ngamnas kan ang masubot kon to. Iso ngay naktumanin makisugal. Bay ampay lang day tasugal. Asikaswan tayo kit diti ipapantayo ije Boracay. Una na, napanda ijay Boracay. Agpasyar da kano ijay. Na, day talag paspasyar tararamidan da. Adi dakat aramatan iti negosyo. Tapno sana may boss ti kwartada. Un nga rod na. Agsugal da pa yan nga gasawang.
Ay awan na no kastalatan ti aramid da. May boss ti kwartada. Saan damat nga amo a panunutan? Gapo, takinulapan ti kwarta ti panunot da. Awan sa bali nga muda, no di ti aggastos. Tapara kadakwada, sana may boss ti kwartada. Sa bagay, milyon ti kwartada. Kasanungay ama boss. Naapagdarik mat ti kwarta. Saan mo ang mapupuutan? Naibos gaya mon. Hello? Day, asino ka balasang ko? Sapsapulat ti balay ni Pablo. Pablo, ay awanda, napanday jay Boracay. Anya? Ay ti buisit a lalaki. Kuna na nga itugot na ngamsan matgayam. Asino ka kadi balasang ko? Siyak ni Darlene, ti girlfriend na. Ti buisit a lalaki. Kuna na nga itugot na ije Boracay, tagayam na pandan. Kaya't mo asawan, ada relasyon nyo, kat ada ni ti pamilya. Okay lang, nana. Ngamin, rinibribo tititad na kanyak a kwarta. Iso nga okay lang. Inyaramidan nakpay itidak kalabalay ko i-J.L. ni. Kan inggatangan nak itinaglawa adaga. Anya. Wan kakaaruba. Adamot gayang babae ni Pablo. Nasumok nan tinagbabae. Kastala ti biyag, nana dunata. Ay, uray siyak mo ano bilang. No ado ti kwarta, ay, agbabaya ka. Ay madi. Kita man ni Pablo. Nagbabae. Ta siyempre, kabalan na. Agsugal pa yun. Kat po, inibuti ipapabak na iti sugal. Wen mat ngamin nana, kasta ti damag ko. Kanayon na makisugal ni Pablo. Hanggang kanayon mo't amabak. Ay, awan nga rudan Pumanglaw da, no kasta. Kasangsangpat tayo lang nga naggapo ije Boracay. Rumor ka manan, lakay. Wen, tayo nak makisugal. Ururahin da kung dagiti gagayam ko. Agsusugal kami kanon. Anya? Wen, abay siga, di ka umay. Sige, umayak mat. Inta man adwa, lakay. Makisugalak mat. Kanayon, ti iruruardan akan Pablo. Inaldaw, papapanandangay. Ada ka di trabaho da. Anya ang trabaho, nana. Ijay sugalan ti pagturturungan da. Ijay sugalan ti babak nang. Anya. Una na. Hay, bagdapay ado ti kwartada. Katday ta, agsugsugal na tan, tar aramidan da. Ay nalakay, naibusan ti kwartata ije bangko. Awanan ti ado a kwartata yo. Apay ngay, naibus mo tadagusan. Kahit, papananangin ko ma. Kanayin tamat ngagsugal. Kanayin tamat amaabak. O di maibos. Ay, awanan lakay. Kasanuta yon. Awanan kwartata. Pulos nga awan nak da ije bangko. Ilakutan ti balay tayo. Anya? Wan lakay. Ilakutan ti balay tayo. Ay sana, nena. Nagalasan ti aramid yung agasawa. Ay, di yo ilako ti balay yo. Pagyanan yun nga, indo ilako yo. Awanan ti kwartami, nana. Ay saan? Di yo ilako. Agtrabaho kayon, tapno da kwartayo. Sayang, ti ado a kwartayo. Tainin-inot anaibos. Di yo inaramat ti panunot yo. Kuanana? Day talangan, ti adda kada kayo. So adi yo ilako. Katagbalbaliw kayon. Liklikan yun ti agsugal.
Tama nga no ang subli kayo iti sigod ang nakakaase apa nagbiagyaw. Nana, isuday tantay ko laak. No nalaka ti pananggunod mo iti kinabak nang mo. Mabiit mo't amapukaw. Nana, agbalbaliw kayo iti asawam. Tapno saan ang madadaol ti pamilyayo. Titan gagayem tinagkibusan ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao akunana. Nunalaka ti pananggunod mo iti kinabaknang mo, mabiit met amapukaw. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biag! Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay, ken iti met direksyon Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Mark Molag. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Kastala ti biag! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.